Ayo kembali lagi ada Pusri. Pusri tadi membuat sambal terong. Ayo lanjut ke maem. Sambal terong. Kulupe Pak Coy. Yuk, melor-melor loh. Coba masih panas. Tuh sambalnya kurang sambal. Sambal terong sip. Tadi goreng tempe. Ayo ikuti Pusri maem sampai dalam maem ya. Pusri simpelan nak masak. Si penting menikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya telurnya gede men ya lapangan gitu loh. Telurnya tadi turahan bubuk tempe loh nak. Karo gue diwendok stok nanti ya. Masya Allah nikmati. Gue tadi goreng kerupuk loh. Kerupuknya gak dewi. Kerupuknya kerupuk ngono sampah kerupuk apa? Nenggene Pusri kerupuk lumping. Apa kerupuk bawang niki? Kerupuk enak enak gawe Pusri. Kendane nak Pusri ku oke lho nak. Kerupuk beras gawe dhewe, kerupuk lumpung gawe dhewe. Tempe gawe dhewe. Ganteng gawe dhewe. Enak ya. Satu terong nikmat terong ya Allah ya Tuhan. Sampai gobel Pusri. Tempenya dikebuli. Pusri kerupuknya bumbunya enggak ya. Tumbar bawang sing akeh nak. Diweyum udang, ebi loh, ya coba. Rupanya nikmat. Satu kilo enggak, jadi sekilo saan.